sangat andik niat manter tekaan lepel manter istu anak kana du tak bengok du kendel lagi yang ngempong mona pajak ngocak ate bule kadung seneng gandreng anak bila akan tongle tangko nama tak atane soko nama teketean alake ngempong tak apono tak etangane tak nyaman lek mun amate agentong du tak bengok kendel bule odi rasa tak nyaman mun alake ngampong tak bengok ekaan bila kasugi mon ngampong pacet iya mas Tak situ kasih kaki ya. Ini kabeh keran maksud tuh.
Mun kapekeran kendel minta awak situng aki. Saksi pampan aliko eka oleh sabarapan. Gerapan guna kendel ma eka anding kendreng anom kandelani serta sok adu rasana iya kendel andik lemai ibu ake porobo kake kendel mulai kapikiran uut kakendel pae manungku kareni Oke, selamat jalan. Bubang ki daerah beda ya oleh Toto. Teng sengkok perak yo paman. Leres ajuna. Apa ring status benegunan hati-hati. Kere radio Sukardi paman. Engkok perak saare benteng paman. Tapeng kok sial paman. Mudah-mudahan apa Mbak sial hati-hati. Tak tahu perasaan corak taknya. Tikel kadito sial lepon pola racik ke de tengah ke ajunan dia ceng. Iya. Putra Patian. Pas sengkok nangis saborong marasana ate paman. Dua di main. Soko sake. Duh, yang senangan naratin bagus pangeran Cocok Iskandar Muda gini kalau duri talang paman. sekolah. Acora dengan loka Lokal dasar. dong maratina paman. Corak sakit tantuna loka Pangeran Selong Kejamus Muara Ewa Orjukan ngaturake selamat datang Jeruk Pangeran Selong. Cek pakare adente kendel cek perak janji
Juragan ngaturake selamat datang lagi grup Semar Mesem Tor Jek magare Putra adente